а потім налади добиваю вже у Ютубі. Да, все. Хіба що пайшло. Хіба що пайшло. Так, як завсёды Да. ми починаємо не з гульні, а з наладу. Тому Это трішечки база. почекаємо, так. База. Все. Знайшов вже трансляцію? Конечно. Ось і стримить дед Максим і White Red White Gaming TV з ім. Да, гэта мы. Усім привітанки. Усім вітання. Так. У мене кожен раз усе хутчэй і хутчэй атрымліваецца гэта ўсё зрабіць. Ясна справа. Трэба увогуле неяк перайсці да нармалёвай практыкі ў тым, каб трансляцыю рабіць на Ютубе і потым ужо падрубаць АБС-ку, а не вось гэтае ўсё. Да. А ў мяне ўсё наадварот. Не, ну, бывае. Що поробиш? Так, гук маецца. Ўсё, можам пачынаць. Не, гук быў, да. Можем Я пачынаць. тут думаю, што бы такога цікавага табе сёння прапанаваць, каб ты пакатаў. І ў прынцыпе у мяне ўсё есть. А не, амерыканцаў крыху не хапаем, бля. Нічога, дабярэм. А нам што, амерыканцы патрэбныя? Не, просто хацелася, каб ты, крыху быў больш разнастайны геймплей. Трохі падзаебаўся. Не толькі, як у мінулы раз, 3 разы перагарнуцца, перакуліцца. Конечно. Ну, это фіча со скаутами. Так, меню, менедж паті. Так, invited піша. Давай, дзе ти там? Тут. Долучайся. Я тут. Да. Так вось, поза стрімом маленькая хвіліначка рэкламы. 3 жніўня выходзіць Red Dead Redemption 2, 7 апошні эпізод па Казахстану, 31 ліпня апошні эпізод прыгод на Карпатах на маім канале. Так што у перапынках паміж стрымамі дзеда і відосамі дзеда завітайце, глядзіце. На той, як у адзіноцтве месіш гэтую багну і дрыгу. Конечно. Слухай, у апошнім відэа прабач, што перабіваю, для ўсіх астатніх, магчыма, гэта будзе таксама цікава, калі будуць глядзець і цікавіцца гэтым усім. Ты ў апошнім відэа нармалёва так 2 пакункі бэлек металічных закінуў у прычэп, прыціснуўшы яго краном. Супер, вот. Просто. Гэта вельмі вядомая тактыка перавозкі грузаў. Яна называецца overload, то есть калі ты робіш перагруз, грузіш больш, чым гэта прадугледжана распрацоўнікамі. Так, что тут у нас? Ну что это ты там такое сел? Я пакуль сел у... Шэвік. Я зараз яго хачу трошки Да, ты завядзі, можа, па-апгрэйдзе яго, чтоб там что-то было. У меня есть идея. Идея гэта безумство. Шаленство, просто шаленство. Я зараз загляну тут у гэтыя у раздатачныя матэрыялы. Мы пешком поедем. Дошки. Так, дошки тут. Металловые балки, бетонная плита, бетонные блоки. Холера, гляди, что знайшов. Что ты знайшов? Расфарбовку вельмі цікавую. Кастомки? Да, юзай, яны цікавыя. Так. Ну,
Особисто меня все. Что у нас? Металловые балки, бетонная плита. Раз. То здесь металловые балки. Що там Так, робиш? Що за бельки? Сутность. Я тут где планованием. Я планую. Знаєш, Куди нам мені по тягнуться? сутності. Знаєш, нам по сутності. Ні, ми зараз переходимо на нову мапу. Можеш навіть евакуювати GMC-шку. Ми Смітвілську дамбу. Ми зараз з тобою рушимо. Так. У мене є Чи є чудовна ніякий ідея. fast travel, чи треба їхати? Конечно, есть М, Г, ну, которая Галя. 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 Все, зробив. И справа, да, вось, ну, все тут, бачиш, fast travel з нами. Так, я для тебе приготовал не абы что, а кое-что. Так, зараз мы это все. Тут вишок мало об'їжджено. Треба буде об'їхати їх усім. Ну, это true. Так, я для тебе приготовил машину. Такую красивую, у колерах Катерпилляра. Для нашей великой поездки. Угу. Мы на ней поедем. Мы на ней поедем далеко. Так, чекай. Злые люди нават могли бы сказать, что нахер, але не. Все. Придбано. Так, ну гляди. Ты можешь на гэтым цуде поехать. Ці... На твоїм чи на Що? іншим? на маім. Ці мы можем штосьці табе яшчэ даць туды. Ось на Western Star 49 як табе каталася? Нармалёва? Мы ж там на ім эти бравейні возили. Да, Тебе було вроде бы більш-менш. заходило. Ну. Угу. Ну, это зразумела, що больш-менш. Але есть один нюанс. Як то кажуть. Есть один нюанс. Гэта пытанне паліва. Пытанне паліва будзе становіцца ўсё больш і больш Актуальным. остро. Калі будзем выконваць Так, задачы мясцовыя. Да. Так? Гэта тру. Глядзі. То я табе прапаную. Садзись у гэты транспорт, што я табе прыгнаў. І мы зараз з табой рушым, поедем на новую мапу. Нават не на тую, на якой мы лесапілку там ремонтавалі. Не, садись у вось машину з прычэпам. Угу. І пагналі. Вельмі складана будзе табе перакуліць, але там ёсць спецыфіка езды. Пагналі. Увогуле, яка у нас задача зараз актуальная? Потому что висіць Rich Flag актуальная- A, B, C і так далее. Rich Flag гэта ўсё цікава. Гэта ўсё нават ты можаш рабіць сам. А я хачу, каб мы заехалі там в одно мястэчка і там пачалі рабіць всякую дзіч. Потому что там будзе цікава. Нормалёва. Ты едешь, я еду. Зараз мы тут проедем по складам, возьмем всякое, всялякое. Добре, тягнемся, карацей, на нейкую краму. Угу. Бля, и нават ведаешь, что хочу глянуть, что тут есть? Бетонная плита. Ага. А тут? Блоки дошки. Все, поехали.
Пам'ятаєш той склад, який високо у горах за серпантином? Там по серпантину треба їхати. Ось ми їдемо до його. Я не пам'ятаю, коли що це було тиждень тому і 2. Ні, тиждень. Мне учора я доробив вже Ghost of Tsushima, сьогодні вийде фінальна версія. То бок там скончиться вже сюжетка, вийшло на 1,5 години відео. Ну все, добре, буде що поглядіти перед сном. Тому гэта, я таки под ураженнем, дасюль нават под ураженнем сёння. Не магу сказаць, што было вельмі эмацыйна, калі там частка была, памятаеш, таку згубілі. Вось, то тая была больш эмацыйная. Тут усё ж таки было больш для думак. Такая канцовачка. На подумаць. На подумаць, так. Як добрае кіно. Ну, показвае, што 3 чалавекі нас глядзяць. Всім вітанкі. Сапраўды. Прывітанкі. Сапраўды, прывітанне ўсім. Прабачце, раніца я яшчэ не прызвычаюся да таго, што трэба рабіць некалькі спраў адначасова. Вітанне ўсім, хто далучыўся. Да, я нават забыў нармалёва паснедаць. Калі вы прапусцілі пачатак стрыму, там БРВ казаў, што ў яго таксама ёсць навіны па кантэнту. Да, гэта Можа, яны. паўтарыш? Ну, што ў нас паўтарыш? 3 жніўня Red Dead Redemption, яшчэ адзін эпізод. 7 жніўня мы... апошні эпізод па Казахстану будзе, то есть хутка даволі такі. І 31 ліпеня мы заканчваем нашыя прыгоды ў Expeditions Madrunner Game. Гэта заўтра, калі што. Калі хто забыўся, якая сёння дата. Гэта заўтра, да. А ўсё астатняе праз 4 і 8 дзён. Едзеш. Уже добра. Ну, у параўнанні з табою я не еду, я цягнуся. Не, там все так і працуе. Гэта машына, на якой зараз ты едзеш, гэта яшчэ адзін такі армейскі цягач. Ён звычайна возіць або радар, або ну, штосьці тыпу С-300. Вось такія установкі ПВО. С-299. Можа быць, да. Блин, я вельмі хацеў пажартаваць, што тыпа колькасць маіх падпісчыкаў 388. Ну, расцеш, нармалёва так. Контент здымаць не бросім, колькасць 388, і гэта ўсё. О, як тут уваходзіць у гэтыя павароты. Страждаючы. Трохі трэба трываць. Можа, слухай, задачу змяніць? А то не? А, мы ўсё роўно паедзем на іншую мапу нейкую, правда? Ну. Тут гэта рабіць бессэнсоўна. Ну, тут гэта рабіць, ведаеш, ну, мы што можам раз'ехацца там, паўгадзінкі блёндацца дзесьці з кімсьці штосьці. А так мы зараз паедзем канцэнтравана, як панаробім всякай шляпы. Прычэп скача сам па сабе. Конечно. Гэта база. Дарэчы, сёння яшчэ Рудзі выпусціў відэа, магчыма, ўжо бачыў, не? Пра гульнявыя навінкі. Там з'явілася гульня, выйшла інды-гульня ад беларускага распрацоўшчыка. Я буду рабіць відэа сёння па ёй. Так што, магчыма, будзе добрая гульня. Гэта нашы малацы. Да, рэчы, я чакаю, калі хлопцы зробяць хоць дэмку гульні пра старажытны Тураў. Так што... Ну, у гэтым годзе абяцалі, што нешта зробяць ужо. Ну, Stalker 2 тоже ў гэтым годзе абяцалі. Ну, пакуль у лістападзе. Да гэтай поры абяцаюць.
Вось Чакаем. усё робіцца так, чтобы я паспеў купіць лаптоп сабе. Ну, бачиш, Понимаешь? під себе, все для тебе. Да, що для мене. Купиш собі ноутбук, одразу повиходять і Туровське князство, а потім одразу і Полоцьке випустять. А і ти чакалкера нарешті дочекаємося. Ну. І ждалкер буде. Ну, Охуеть. что такое? Где ты уже уписался там? Та, мелочь. Два бензин. Mac Defense, ён, ну... Калі машину выкарыстоўваць як именно грузавік, так? Ну, там яму крыху складана. А калі ось ён сервіс-модул, типа пожежник, і, блин, ну, такі весь табе хуткі, прыткі. Ой-ой-ой-ой-ой. Ляціць то кидай. Але, ну, нормалёва. Я только что зауважил, что эта дорога зачиненная была. Там был знак. Да? Ну, Ай-яй. Які жах адбываецца. а прикинь, как тут на кожному повороте стояли менты, як у Евротрак симулятора. Да, тут было бы беда. Не, ну глядзі, па сутнасці, вось, мне вельмі падабаецца, што ось калі людзі кажуць, типа, у SnowRunner вельмі благі сюжэт. Вот сюжэт у SnowRunner агонь. Там, але, ось перад кожным сезонам, перад кожнай вот такой вот вялікай лакацыяй, там, ну, типу Мічыганшчына, Аляска, да, ёсць на самай справе ёсць description, што адбылося, але гэты description, ён у Steam'е і трэба шукаць па апдэйтам распрацоўнікаў, просто, ну. Storytale у гульне ёсць, толькі вы не ведаеце, дзе ён. Ну да. Нема Storytale у гульне, ёсць Storytale пра гульню. Так што тут... Гэта вельмі зручна. Трэба неяк распрацоўшчыкам гэтым распавесці, што нешта яны наблыталі. Ну так, гэта ж незвычайна. Нешта незвычайнае. Так, гэта я на якой базы заехал? Трейлер, по-моему, так? Да, гэта а трейлер тебе нас. на другую, сперади, там трэба, гляди, Concrete Blocks, один штук. І ўсё астатняе деревянные дошки. Астатняе гэта павінна ўмесціцца 4, правильно? Не, просто я маю на увазе, что, блядь, до отказа. Добре, значит, бетонные блоки и дошки. Давай. Сюди это wooden. Concrete blocks, wooden planks. Сюди. Один есть и... ГТ. 4 штуки. Готово. Добра. Это вельмі гуд. Выезжай и руш у ту сторону, что направо, там, где стоит это самое. Ну, в ту сторону, куда стоит этот Mac Defense. Так, у правый бок з гэтага складу, так? І Да. потім куди? Там дві дороги я бачу. Одна у лес, другая прямо йде. Не, по асфальту едь. Добре, по асфальті. Ты не заблукаешь, это 100%.
Не прыбраў бы ты гэты цягач свой? Да, секунду. Нормалёва? Так. Так. Все, добро. Там едь до упору, побачиш гэты пераход. Угу. Ну. А, ён тут зусім блізка быў, тут 100 метраў праехаўшы толькі. Ну, добра. Я пакуль што яшчэ адну машыну падганю, а ты там паглядзіш, як табе. Крыху арыентуешся па мапе. Драмонт Айленд нейкі. Да, гэта ён. Так. Павернуць трошкі мапы. Ну, я Так. паехаў уперад. Чаго? Ты, да, конечно, едь уперед. Едь по асфальту. Ну, весь час по асфальту. Там. Не скажу, что зразумееш потым, дзе куды і як, але... Калі што вярнуся. Там... Не, ты не вернешься. На мостах и... Так. Сёння ўначы, дарэчы, з'явіўся нейкі каментатар пад відэа. Спрабаваў неяк абскардзіць. Ну, ён на расейска, конечно ж, пісаў. Ой, Вот. А аказалася, ведаеш што? Што ён, аказваецца, былы ваяр за ДНР. Ну, типу, ён з украінцамі ваяваў. Я не сумняваўся, это ж трэба, ну, геній. Пиздец. Блядь, я яму адказаў, што я яму спачуваю, конечно, з такім жыццём, як у яго. Але, конечно, чалавек Ну, такое сабе ўтварыў у сваім жыцці. Не адмыецца на ніколі ў лікаванне жыцці. скидываться не будем. Не, тут не я кажу. Обойдется. Але карціць гэтым людзям, слухай, пісаць всякую лухту. Ну, Навошта? Няўжо ты не можаш прайсці міма гэтага ніяк? Ну, калі цябе не цікавіць. Гэта ж тэма расійская. Я ведаю, так, нецярплівасць да Якая іншая ўсяго. культура можа існаваць? Тая культура, якая прыйшла, дала ім пізды раза два, і ось там французская і вялікая нямецкая культура. А ўсё, што яны ось дзесьці там калісьці сваімі войскамі дапхались туды, там павінны быць толькі рускія, рускамоўныя і ўсё. Всё остальное там, ну, нават існаванне гэта нейкая там, ну, пагроза для Расіі. Выдумка Леніна. Ну, і яны гэта вось так і ўспрымаюць, што, тыпу, ну, гэтага быць, ну, не, гэтага не павінна быць і ўсё. Яны вось так і жывуць, дзейнічаць, вось гэта іхні там стан думок. Вось просто, калі ты... Жалоба. Зразумеў вось гэты непрыемны факт, адразу неяк, ну, прасцей жыць становіцца, таму што, ну, ось ты просто разумееш, чаму яны так сябе ведуць. Вось, ну, такія вось шаленства, шалёныя людзі. Дзікуны. Я б не так ужо груба казаў, ўсё ж такі яны памыляюцца ў сваім гэтым шаленстве. Ну, о. Што знайшоў, да? Это ты знайшоў, да. Я не занадта далёка ўехаў? А, нет, я мост знайшоў. Тебе просто... Стоп, ось, зупинись секундочку. Остановитесь, как там этот сказал? Да, остановитесь. Да. Ты все правильно едешь. Анютка, вітаю тебе. Все так и задумалась. Наша справа вельмі добрая. Мы сядзім зараз перед кампутарамі ў цёмных хатах, у цёплых хатах. Сытыя, довольныя, гуляем у камп'ютарныя гульні, як бачыш. А не то, що вигнали. Що здарилось? Та що я чекаю, скажи мені? Чого я чекаю? Отшапляйся. Отшапляюся. Ты поедешь на пошуки.
І поїдеш на пошуки ще одного причепа. Холера. Я тут покуль що роблю безглуздство. Безглуздицю. Все значно пригожей виглядає. І яє у тим ліку. Ой, да, щось не туди. Так, менеджер, куди мені їхати? Я вже розвернувся і їду. А менеджмент це все. Так, причепив, що зараз буде добре. Зараз я підскочу до тебе, я буду лепш бачити, куди ти їдеш. Тобі ось виїхати з гэтага серпантинки, і там буде поворот налево. Ну, ти зрозумієш, де ти справишся. Ну, нечто таке було там наліво, я пам'ятаю. Ну, то бок це було направо, а зараз повинно бути наліво, коли я назад вертаюся, так? Да, все так. Добре. Все таки є. О, там причеп з правого боку, бачу червоний. Так, да. Ти смірно активував. Не зовсім, але ти можеш, так, ти можеш його під'їхати, цепануть і 200 до мосту і реалізувати. Там металеві балки будуть, але нам ще потрібні металеві пліти. Плиты металловые. Мы еще ни разу не возили. Металловые балки и железобетонные плиты. А, бетонные, ясно. Блять, холера. Левашка. Так, да. Все так и есть. Ось ты гэты причеп можешь покуль что довести до ось гэтага моста и разгрузить. А ты не актываваў гэта даручэнне смірна. Карацей, ось ты калі будзеш ехаць, там будзе ось гэта поле з заданнем, или ось ты нават на ім зараз стаіш, ось актывуй C, там і Enter. Акцепт. Тенхат. Вот, да. Добре, чекай. Вези металеву балку туди до причепу розгружатися. Зрозуміло. Мені чомусь подалося, що я ГТ дошки буду вести, а потім таки, що? Більш подобно на банк гельки. Не-не-не, все, everything proceeding as I have foreseen, все так і йде. Все так і задумалось. Так. Готово. Причеп скинуть? Ні, його ж можна потім продати. Одвези його туди, де взяв. Я шахтую, що ти кажеш. Причепи, блін, ось на перших гэтых мапах причепів стільки накидано от розпрацовщиків, що ну ти їх, коли їх продаєш, ти можеш навіть ну які-небудь вантажівку придбати собі. Так що ти, ну, не розкидайся мені причепами. А то економіка попливе. Ну... Ох, и накоптил я тут. Грета Тунберг уже за таблетками побегла. Ну, все, правильно. Все-таки повинно відбуватися. Все-таки працює. Так. Все, покинь причеп там і виїжджай. Гляди, де я покинув машину. Тобі треба на гэты з'їзд. Ну, у меня машина показывает, куда тебе треба з'ехать. Ось едешь по гэтому з'езду, доезжаешь там до финала, и там будет причеп с бетонной плитой и еще одной металловой балкой.
Вось прычэп чапляеш і везеш туды, дзе вось гэты Тенхат, или як... Да, или як ён там на ангельску, да, вроде бы Тенхат называецца. А я пакуль што прыцягну яшчэ адзін цікавы транспарт. Ой, як цяжка на гэтай тэхніцы разварочвацца. Ну, а што ты хацеў? Я Цягачы, РВСН. хацеў бы, каб Вельмі. яно трошкі лягчэй было. Не. Так, вяртаемся назад. Чакай, у нас тут чамусьці стала цёмна. Надыходзіць ноч. Мафія пачынаецца. Exactly. Всё так і ёсць. Ой, Гульня, ты мяне інакалі бесіш. Так, знайшоў... Чакай, гэты ремонтны. Это ты малайчынка, што знайшоў. Я не тое, што патрэбна знайшоў. Я тут Да, толькі ўсё роўна. падзапраўлюся. Не ён жа мне патрэбны быў, правда? Хто? Не ремонтны гэты з палівам. Што ты знайшоў? Вось туды, куды... Стой! Туды, куды машына моя пастаўлена, туды трэба паварот, вось перад ёй. Зразумеў. Туда. Ну і не саромся там паніжаную перадачу юзаць. Там будзе дзе. Добра. Вось вам простое правило. Не трэба ездзіць скаўцкімі тропамі на цягачах. Ну, і... Болото якое, а? Гульня. Што ты выдаеш? Ну ради Джизуса нашего Храйста, Гульня, отпусти. Так, куда ты меня послал? Давай больше докладно. Ну есть, там знойдешь, у концы будет причеп. Бачу знак Совсем порт, что-то. мне не у порт, правда? Мне кудись там на маяк. Не-не-не, есть там до финала, там, ну до маяка ты не доедешь. Я уже доехал. Не. Ну, в сенсі, я подивим. Едь. А, бачу металевые бельки тут и Ось, бетонная да, плита. ось гэты прычэп бярэш і адвозіш ты да мосту, чапляеш яго, едзеш далей. Так, оттачим. Поехали. Гэта правильно. Гэта ты малайчына. И это я могу. Да, гэта ты огонь.
Холера, тут такий уже поворот. Ну, Причеп не уписывается, его перекидывая. Ой, Амаль перекурила. не, ну ты давай там без, это самое, не дави просто на педаль до краев. Ну, тебе Сенсі. треба, щоб все доехало. В сенсі не дави педаль. Ну, а як? Это ж не гонки, это ж, блядь, сноураннер, тут треба грузы перевозить. А, чакай, а ранер тады на што ў назове? Гэта не дзеля таго, каб усё... А чакай! Гэта каб те, хто не зразумеў, збеглі і такія сказали, блядь, ну і говно. Цікай у лес, блядь. Да, Гатуй всё. дровы. Не, Хто куди, слухай, а ми гэта неправда, ты мяне зманьваеш, таму што тут жа ёсць задача на час. Памятаеш, тут даволі шмат. Да, Трэба ёсць. выканаць за тэрміновы такі нейкі перыяд. Да, я табе потым аб'ясню, як гэта рабіць. Вось, а ты кажаш, што нема. Ёсць. Ёсць. 100% нейкі менеджер там у іх з Need for Speed. А яны зрабілі сваю гульню пра гонкі, але яны зрабілі на движке сноураннера, да? Ой, А фішка ў тым, што як ты мог замесіць, калі машына разганяецца хутчэй да больш чым за 60 км, там, ну, за 40, то губляецца счэпленне з паверхні. Ну, і ўсё. І яны такія глядзяць, гуляюць, там гульня просто лайно сабача, нічога не працуе, такі, блядь, чаму? А што не так? А што пайшло не так? А як так здарылася? Мы ж так плённа працавалі, што з не атрымалася, недзе пайшло не так. Мы там напрацавалі, відаць. Зноў гэта неблагадарныя шпекі. Гэта ўсё Microsoft вінаваты. Да. Microsoft Flight Simulator. Не гэты. Що ён, це срано. А чув апошні скандал з Microsoftом, які був ці ні? Там, дзе ўсё выключылі? Ну, 1000 кампутараў павылятала кібеням. Да, я быў такі шчаслівы, што я на гэты час не запланаваў ні сабе ні в отпуск, нічога, там чыста вось, ну, я такі прачнуўся, штосьці сидзеў, стрым нават твой паглядзеў, там, всякое такое, потым гляджу, там уже фонтаны карычневай субстанцыі запаланілі ўсё, неба не бачна, да. Як бы я такого, що дэецца? Ой, як заўсёды абсёр па самай гэтыя макушку. Так, я пачыніў, калі што, направіў гэты мост. Што далей? Далей? Так, я направіў, тут ужо мост ёсць. Подвези красны прычэп, припаркуй яго неяк. Подчапі сіні і разгрузі бетонныя блокі, і мы зараз з тобой поедем у прыгоды. Бетонные плиты ты маешь на увазе? Ага. Не, блоки. У меня плиты. У меня не блоки. Карацей, у тебе ж, вось, разгрузи яшчэ металёвыя балки одни, у тебе там на прычэпе ёсць. Но. Вось, іх разгружаешь. І ў сінім прычэпе металёвыя, гэтыя бетонныя блокі, канкрыт блокс. Іх таксама трэба разгрузіць і все, і мы закрыем гэту тэму. Мы будуем мост у гэты як так. Да і собака, яшчэ трэба адтачыць перад тым, як загружаць. Ёсць такое, да. Так, куды цябе падзець? Нашто я столькі тэхнікі сюда прыгнаў? Блядь, невядома. Ну як сказать, невядома, вядома, але... О, цудоўненька. Чырвоны прычэпчык пустой, зараз чапляешься за сіні і разгружаеш. Зараз тут неяк трэба вымысліць, як іх тут заставіць усе. Ось хіба што так і не будзе перашкаджаць. Да ты, ну... Чырвоны прычэп вось паставіў гэты кармашак, а на сінім мы зараз з тобой поедем.
Оу. Вось ён дзе. Ну гэта складана, гэта так не зробіш. Это надо было скаут сюды браць. А што у нас тут ёсць? Лэп? Але лэп гэта там? О, нормас. Атрымалася. Ей-бой. Готово. Віншуем. Все, зараз можеш нават на другі бераг пераехаць, там развернуцца і едзь да Мак Дефенса, дзе ён стаіць. Мы зараз з табой поедзем у прыгоды. Что ты сказал? Там, дзе моя машина стаіць, Мак Дефенс. Жоўтая гэта, так? Жоўтая. Так. Все, ты, блин, нават за гэты мост добра табе накінулі па грашам. А, нормас ты заправіўся? А что такое? Нічого не засталося? Не, просто тут трэба патлумачыць. Заправляцца надо не абы з чаго, а з сервісных модулей. А, ось так. Сервісныя модулі, яны ўсталёваны, ну, не просто так. Не, ну а скуль я мог ведаць? Я надзісну заправіцца, і ён заправляецца, і все. Ну да, працуе. Я ж звычайны юзер. Юзвер. Що юзвер, то юзвер. Так, ну там повинно хипіть. Да. 100%. Як на дворі у цей сьогодні нормальово чи ні? Дощ ще поливає? Да. Клас. От чує, десь їде. О. Готові? Дядь, паліво єсть. А скільки тобі треба? 70-80. Почекаєш? На. Усе заправив. Ай, малечина яка. Dungeon Master. Да не то слово. Ну все, поехали по лесах. Повел меня. Угу. Не хвилюйся, это еще нормальная дорога идет. Не хвалююсь, покуль что. Покуль царни я не хвалююсь. Ну так-то все повинно отрыматься. 10 з 10. У кого скараскався. Это колы не быть лучшим намазаны. На одном месте крутятся. Не сказал бы. Но это так, это ось коли у гразі жеш, гляди. Тут тебе треба бути Стою. Осторожним. Тому що тобі треба зараз не так ось резко, а криху від'їхати, проїхати ось вперед разом з тобою. По дальній дуге повернутися. Угу. Ось яку думку я хотів до тебе донести. Нормас. Проехали? Да, проехали. Не то слово, я бы сказал, на вот пролетели. На скрыжевание возьмитесь левее.
Что это такое? Подтолкнуть? Ну, было бы неблаго. Зараз будеш мене рятувати. Все максима. Сунется, ледь. Давай, чапляйся там недзе за что-нибудь. Не, все добре, мы проехали. Не, ну тут лепш не перегарнуть машину. Едь у той же бок, что и я. Не, повинна хапать моци. Хапил. Конечно. Добро. Так. О, ну тут складано неяк патлумачыць, што табе трэба рабіць. Глядзі. Ты зараз на скрыжаванні можешь полностью разгарнуцца, можешь поехать налево и проехать праз гэтую самую станцию погрузки и бравення. Там будзе выезд. Просто едешь по яму прямо и по шашы далей прямо едешь. Зараз табе налево. Ну гэта я зразумеў, налево там будзе нейкая станцыя з левага боку. Да. Мне там направо будзе праезд. адзея. Да. Ну там з левага боку нават не станцыя, будзе просто дом, а станцыя крыху з правага, але там, ну там ты везде будзеш бачыць праезд, тебе трэба выехаць на гэту вялікую шашу. Ну. І па ёй ехаць далей. Там будзе мост. Ты яго зноўку адрамантуеш. Табе будзе чым. Зразумела. А я паспрабую паехаць адкрыць хоць одну назіральную вышку. Еще один прычэп. Не. Ну, пад'езд бліжэй, глянь, што ў прычэпе там. О, прымі таск. Всё, даехаў да нейкага таска, прымай. Просто там 100% правіла. Побачыў, прыняў, всё. Так, отсюда мне направо, правда? Трудно сказаць, зараз пагляджу. Так, крыху, да, по кругу зрабі, і там будзе выезд. Не-не-не, не туда. Праз тэрыторыю. Да. Проедь, і там ось на другім з'їзді направо. Наоборот, налево треба було, так. Ось здесь, так, просто прямо зараз можеш проїхати, ось тобі виїхати на велику шашу і по ёй просто херачиш. Уперед. Где ты там уже страх? Собака. Я уже ось, да. Так. По гэтай шашы мне ў правы бок трэба. Да, по великой шаши у правый бок и пошел. Что это такое? Где? А, я на камель сел, ты что? Не? Все, Максима. О, Вот где-то нормалёво сел. я тебе там этот нашел, импрув. В сенсі. А.
Полепшэнне. Недзе каля гэтай вежы. Подтягнись лебедочкой. Базовый геймплей, лебедочка тягне. Давай. О, бляха. Долбаный камель. Вот, все. Так, Так, что все, это? да. Все. Follow task и все, и пошел. Едь на разгрузку. Ну, прожми там слідкувати и все. Все, доезжай. Дропай это счастье. Оба. Все, едь далее. Собака, бляха. 2 палеты дровом. Ну, Спустить на это. да. Так, сюда. Сюда. Так, заедь на АЗС. Там подзаправся. Та зараз зараз побачиш. Ехать прямо, увесь час просто, так? Да. Можеш і так. Можеш заїхати, заправитися, а потім далі поїдеш, там буде ще одно задання відремонтувати моста, і його так само перемонтуєш. О, бачу паливну станцію з правого боку. Ну. Готово. Так, далее едем. Все. Hey there. Я так далее. Ось, все. Ще один такий самий мост. Угу. Давай, крутися. Готово. Ну все, плюс соточка. Нічого собі, мені дали отшивку за те, що я зробив опошні 10 завдань без отримання шкоди ніякої. А? Congratulations. Тебе така есть? Напевно, У нема. меня все есть. У меня все отшивочки отчинены. Ой, всё. Так, куди далі? О, Куди да. далі? Давай. Далей, что далей? Далей. Мені Треба вертатися, я так подумати. розумію, не прямо. Не, Ні? тут немає сенсу. Ведаешь что? Едь назад на АЗС, и там бачиш з другого конца мапи, ось ближей до ось гэтага станції,
пагрузкі бравенняў, там есть пераход на астраўное возера. Вось едзь у той бок. На возера. А, вось сюды, карацей. Чакай, Да. ты пра з'езд, які маецца на цікаля АЗС-цы? Island Lake. Island Lake. Да. Ну, пасярод возера я бачу толькі адзін айленд. Яшчэ там недзе вышка, але там, магчыма, не. Пераход паміж мапамі. Не на востраў. Бачыш, ось пераход паміж мапамі. Пераход паміж мапамі. Гэта на Смітвельскую дамбу, з другога боку. Всё, зразумеў. А. Карацей, на Называй Island Map, так? Island Lake, да. Island Lake, нам туди треба. І як тут Пад'едь, повернуться але зараз? не пераходь. Там будзе яшчэ кое-што. Так і думаў. Що таке? Да не, все цудоўна. Життя цудовне. Все цуд, все просто невероятно. Но мы, шчыра кажучы, самае важнае зрабілі, гэта аднавілі вось гэту інфраструктуру мастоў. І ўсё, на ўсёй мапе 3 мосты? Ну да. Ну зараз поедем по контрактам, не переживай. Не хвалюйся. Так. Зараз пачнецца дзіч узроўнем сцяноў. Бляха, на не тут. Ой-ой-ой. Что такое? Ой-ой-ой. Ты едь у той бок, а я зараз поеду. Отчиню тебе машинку. Поеду у заебенье. Место, якое можна назвать хуйковищем. Вось, так. Да, ўсё атрымалася. Так, бляха, як тут? Нью трейлер. Угу. Это мы. Ну, что ты? Ну, что ты там? Не поворошил нечто. Я аккуратно так у березу тыц. Ну, головне, что аккуратно. Да, я знайшов. Что ты знайшов? Скаута нейкого? Ну, щиро кажучи, не. Так, Ось, Pacific можеш 1000. пересісти. Можеш пересісти. Зараз зупинюся на ровним таким
участку То дороги. есть Пасіфік можна, ну, в принципі, тут збольшого, щоб евакуювати у гараж. Як тобі машинка? О, класно, мені подобається. Нормас, американчик. А що це у його таке щеплення ніяке дивне? Ну, ось місце кругом. Там треба ще доустальовувати, я не пам'ятаю, як зараз гэта машина, у якої є на конфігурації лепше. Ну, гэта таки тягач. Там на його ставиться високе сядло, так? Угу. І ён, ну, великі всякі грузи возить. Мощна, моцна Могутна. машина достаткова. Куди він мені? Ну, Шмітвільську дамбу. Та ёб твою наліво мать. МГ і Лейк Драмонд. Так, і тут мені потрібен Western Star. Ні, не гэта. Ні, Дан 90. Угу. Чемпіон. Хто чемпіон? Все, едем далі. Конечно. Видиш эту ж жарт Слави Комісаренка? Відали, хто тут чемпіон? Ага. Мне сподобалося вельмі, коли він стібав з його за Пригожина. Чик-чирик, Там нормальово я поржав з того жарту. Он такі, Там, типу, я да. правильно собі эту ситуацію уявляю, що все в пізді, і тільки наш президент Вусатий кот Леопольд. Да, Кажете. замовився со всім. каже, телефон мені. Пригожина сюди. Ой, що ти, доїхав до переходу, да? Так, яшчэ не. А слухай, мне трэба... Не, трэба ось так ехаць Що па тобі гэтай. треба? Ну, я гляжу. Просто до переходу есть, можешь нават праз гэту станцию погрузки бровей не ехать. Там скоротишь себе шлях крыху. Ух, ось гэта багна тут. Ёб твою налево мать. А гэта яшчэ самы лёгкі рэгіён лічыцца. А куди тут, слухай, ехаць, я не разумею. Ну, на мапу паглядзі, да і ўсё будзе зразумела. Не, тут на мясцовасці, тут на мапе больш-менш усё зразумела. А, во, бачу ўжо. Пераход гэта ўсё. Пераносіцца ў Island Lake ці чакаць? Ну, можеш, па сутнасці, пераносіцца, я зараз прыпхаюсь. Деда унук, добрый ранок. Леопольд, ну. Я гулял на 12 сезоне, там болото капец. Ты в 12 сезоне уже ж пройшов його давно, правда? Мабуть, так. Подтверждаешь, что это... Ну, коллега, это было 2 сезона тому. А что было в 12 сезоне, коли мне... там, ну, ці Бритиш Колумбія, ці... гэты... Скандинавія. Одно з двух. Дед, напиши, что там был за сезон. Что там было за антураж. Дед, гэта я, ён унук. Внук. Дед, скажи внуку. Хай напише. Ну, у меня докладно на канале есть. Там... А у тебя же не разбито по сезонах, правда? У меня разбито по локациях. Там плейлисты, там все это самое. О, ты удокладняй. Так,
Я поехал вперед, что тут еще робить? Я ж не буду чекать. не буду Конечно, нічого. конечно, едь вперед, едь вперед. Бачу його стоять. Так, Едь наперед. знову стемнело. Да, ти тут пофіксі гэта питання. Ой, чому я став зелений прозрыстый? Потому что ты приехал. Едь, да, потому що я приїхав. Глядім. Проїдь уперед, нам зараз треба відчинити контракт у Husky Forwarding. Так, у Husky форвардинг, добре. Де оно? Husky. Некие Powerlines, Super Order. Powerlines. Там один. Activate. Так, І налево. металевые бельки. Раз, два, три разы короче. І перше скрижування і налево. Yes, sir. Поехали. Поехали. Просто такий пил подняв за тобою їду, просто піпець, нічого не бачно. Это мне просто страшно, это не пыл. Ты просто гуляешь в наушниках, а там смердит нормалево. Что это такое? Ну ти за шляхом-то гляди. Что тут за будовництво может быть в этих болотах? Что за угодно. Это зона выгрузки некая. Так. Слухай, ввогуле, ось кому у голову прийшло, що тут треба проїхати? От кажи мені. Ну, Тут что? комусь на автодобытчиком. Некое Гляди. рыбное место тут, чи що? Зараз заїжджаєш там на гэтую самую, там буде причеп з двома металевими балками, бельками. Угу. Ось отчепляешь свой бегучий, причепляешь той с двумя металлевыми бельками и едешь тут разгружаешь до ближайшей. До ближайшего, окей. Ну, то есть пилор number 3. А я тут покуль что поспробую безглуством позайматься. О, все, плюс 30. Трейлер зашел. Лайкшинка. Мой подаванчик. Оттачимся. Так. Где там по мапе знести, куда мне лепше ехать? Куда Ці тебе вправо. легче? А, так мне туда, где я проехал. Пилор, да, пилор номер 3. Номер 3. Куда ты? Да. Все таки працює. Тут далеко. Ні, Короче. потім просто приїдеш обратно і причепиш той причеп, з яким приїхав. Йо, блядь. Який же я наїбеня. Я это не люблю. А навошта кидать металевые бельки убавно? Ось гэта. Там Ты слуп. типу сваи забивать, слуп. что? Не, там слуп з Powerline, карацей. Угу. Ты довозишь металевые бельки, усталёваешь, яны ремонтуюць гэты слуп, і все, у нас і піздрычество. Так. Чё, едь обратно? Можешь да, кинуть да. гэты... Ось гэты зараз причеп перечепляешь на той і... У сенсі два З тим- причепа тягнуть? Не. Ось гэты причеп з одной металевой белькой там покинеш, а Ось. той, який ти привез пусти,
повезеш на станцію погрузки металевих белів. Добре. Ти можеш спросити, чому, я тобі потлумачу, тому що Ну, два коли ми улазить. скончимо гуляти, і гэты причеп буде дійсно в єбінях, мені буде треба поїхати і його забрати. А так, ти його довезеш там по криху до гэтага самого, до магазина, де продаються причепи, ми його продадим і все. Будемо потім твої тільки причепи юзати. Так, там дзедаў унук адказаў. Не можу знайсці назву таго сезону, што прахадзіў. Там нейкае аўто на 4 вялікіх колах, якія не тоне ў вадзе. Гэта на Кенворд падобна. Зараз я... 12 сезон. 12 сезон гэта Северная Каролина, Public Energy. Да. Згадаў. Зараз 13 сезон. Так все, да. Северная Каролина полностью вышла на канале. На початку нават лета. Але там специфичные машины были. Я зразумел. Это FEM 37 AAT. То, який не тоне? Ну, он не то, что не тонет, он просто такая холера здоровая, то капец. Карацей, гэта перароблены КамАЗ такі спецыфічны. Ён не просто цягач, а цягач для цяжка доступных мясцінаў. То есть там по тундры, по балатам, по Арктыцы, вось по гэтым локациям ён ездзіць. Он там, можа, з 70-го дыяметру колы стаяць, і вось гэта ўсё. Добра, так, ты казаў, што мне кудысьці трэба. Локстейшн? Не локстейшн мне патрэбен. Не, там далей будзе... Не, але там на локстейшн ёсць, да. Ты можаш ехаць туды. Але ты актываваў вось таск каля цябе? Вось на гэтай базе? Да. Не браў. Вось ты актывуй, а потым можаш ехаць вось. По любой дароге, по любым шляху, які табе падабаецца, ты ўсё роўна даедзеш. Як у табе з палівам, дарэчы? 220 літраў, яшчэ больш за палову. Нормас. Ось гэты цягачок, ну, збольшага такі, эканамічненькі. Грэта тут у Рутенберг довольна. Што ты чапляешся там ніби? Куди я еду? Сюди чи не сюди? Що ти тут, бляха, намалювала собі? Що це таке? Як це відбулося? Бляха, треба за гэтымі камелями сачыць, бо інакш. Сачы. Дзеда ўнук кажа, поўны газ, толькі прама. Малайшы, ну. Да. Амаль што шаленство тоже і добрый адвага. вариант. Это... Слабовумие. Слаборозум. Да, вот слаборозум и отвага. Далее у нас что? Нема ума, штурмуй дома. Так. Направо гэта не для мяне шлях, я туды не заеду. Со сваёй дажынёю. Заедешь. О, ён гуляе за старном Logitech G29. Дарэчы, вельмі папулярнае старно.
Вельмі. Я памятаю, яно ж існавала, нават нейкая там мадыфікацыя была. Халера, 15 гадоў таму. Я памятаю, што ў 5-м элеменце працаваў. Прадаваў такія. Так, мне налево, правильно? На Log Station. Лог. Да. Лучить так. Лог. Логс. Давай. У нас аднойчы быў прикольны выпадак, мы працавалі над кантрактам для аднаго буйнога прадпрыемства. І, карацей, прадпрыемства буйное, нават Кіраўніцтва дурное. нават дзяржава абразуючая, але В смысле, у сэнсе дзяржава, можа, горада вытворчая? не, там такое спецыфічнае прадпрыемства. І, карацей, Samsung? мы... А? Samsung? Не, Samsung даражэй будзе, але вось з такога ўзроўня прадпрыемства. І, карацей, мы чытаем у контракте, да, на русском. И там, карацей, такая формулировка была ёбнутая, типу обязаны передать бровение под после по завершению доставки. Мы такие, какое нахуй бровение, типа, ну там размова, там размова про, як бы, ну, вялікія нафтавыя памеры. А потым мы глядзім у англійскай версіі, і вот Logs это гэтыя журналы. Типу, там былі нейкія журналы, так, там былі нейкія вось журналы уліку, ну, журнал уліку журналаў, да? І вось там пасля перадачы там кантэйнераў, грузаў гэтых бочак павінны былі перадаць гэта журналы, але вось у кампаній там з хуліярдамі абаротаў, так юрысты такога ўзроўня былі ў 2016 годзе, што яны, блядь, бравенне. Праз Google Translator влупілі, Google Translator залагаў, і яны такія, бля, о, контракт падпісваем. Ну, бывае. А по сутнасці, то есть, маглі пчэлы прыкалоцца, контрагенты сказаць, а бравенне дзе? У вас у контракте прописано бровение, где? Вось перадавайце. І влупілі бы нейкую неустойку, типу там що можна было, там $1200 можна было страсці за гэтае бравенне. Я лічу, што за журналы, якія б засталіся ў такім выпадку у вас, ці там у подрядчыка гэтага, можна было абмінаць гэтыя 200 000 на журналы потым. Так, мне загружацца ці не? Конечно, 2 металловые балки грузи и поехали. Есть такое. 2 готово. Так. На наступную кропку, я так разумею, мне треба, так? Выгрузки. Да. Fallen Pole. И там уже будет башня. Куди далі. Подъедь ближе до меня. Еще вот ближе. Все. Уже ближе нема куди. Дякую. Так, чекай, ще внук написав, докупив коробку. О, норм. Ще, да, стерна. А що за коробка? А, коробку этой скрині бігав. Зрозуміло. Скриня бігав. Незвичайно. А, нічого такого тлумачення? Хуткасна скриня. А, стоп, или... ты не туди поехал. Стюка. Блять. Ты навигатор чи хто? Чому ранее не сказал? Вы пропустили поворот. Так ты погляди на мапу, где, як бы, ну... Я глядел, я запизделся. Ты поехал на перший, а треба було на той, який ближній. Так, я тут ці поверну, не ці поверну. Повернеш. Бачиш дерева, стопудово повернеш. Давай, чіпляйся. Просто будеш за їх як Тарзан чіплятися. Типу, чому в Гарлемі так близько ростуть дерева? Гэта общественний транспорт. Фу.
Ваши российские жарты. Российские жарты. Хотя я сам ведаю такі один жарт усе жыццё. Неяк у душу запаў. Гэта Не один. Не, я один ведаю. Я нават дзецям распавядаў недавно, што тыпу чаму і у цемнаскурых ноздры на носе яны такія шырокія. Потому што іх пальцы тлустыя. Ну. Exactly, так і ёсць. Ой, грибы. Грибы, бля, і грибу, бля. Ну. До речі, я сьогодні глядзеў алімпійскія гульні. Ты глядзіш іх ці не? Не, я у тиктоке гляжу лепшие моменты. Моменты, все. Наша ж плаўчыха выйшла учора ў фінал, ну, але там проплыла не надто ўжо добра. Ну, ўсё роўна, фінал гэта добра. А сёння, палякі ну, я ж все-таки ў Польшы тут, толькі за палякамі сочаць. Ось, таму сёння палякі ў гэтай волейбол яны нагнули аўстралійцу. Добра так іх атрымалася, малайцы. Не, до фінала не дайшлі, яшчэ доўга да фінала ісці. Чакай, дзе... Оу, далей прама... Не, не прама. Далей можаш прама, можаш назад. Як табе ну, як будзе жаданне. Так, чакай. Ну там складаны роуд. Карацей, прама поеду. Road і stuff. Road. Stuff road. Добре. Подрубилось два англічаніна, бля. Ага. Ой, тут нейкая вежа упаўшая. Її таксама трэба будзе аднаўляць, так? Калісьці так, але спачатку трэба вось гэту лінію электраперадач. О, на ёй гэтых сотавых, як гэта, чакай, перадатчыкаў. Да халеры. Ну так бачыш, тут усё круціцца за тое, што на гэтым балоце ідзе, ну, добыча нафты. Так? Тут нафтаздабывальны нейкі рэгіён? Ага. І сапраўды ёсць у Мічыганшчыне нафты даволі шмат? Так, хутчэй за ўсё так, чаго не. Чаго б ёй там не быць? Мне чамусьці падавал... О, я бачу, скаут нейкі тут маецца. Ну там яго трэба выташыць. Huntsman НДК. Зразумела. Нейкі паляўнічы згубіўся тут. Ну, памянь. Хіба што качак страляў. Панакупаюць сабе пасведчань кіроўца, а потым застраюць. У болото заязджаюць і не выязджаюць. Ну. Даставай іх адтуль. Придумывай, як їх тут ротовать, бля, холера. Так. Так, а тебе хоть приходить поведомление, что я знахожу гэтае паляпшэнне для машин? Ну, калі ты знаходзіш, так, мінулае было. А калі ты яшчэ мінулае, то я ўзяў, уже давно давалі. Всё. Выть. Давай. О, тут яшчэ прычэп бачу нейкі. Да, тут кожны прычэп гэта для цябе плюсик па. Трэба будзе неяк. А чым ты зачапіў яго? Не халер сабе, я просто праехаў міма прычэп, і ён такі, тыпу, я яго зачапіў. Ну, бывае. А я міма праехаў. Так. Запсіхаваў, карацей. Кажы, расхваляваўся. Такую тэхніку. Не бачу нікога ў жыцці. Першы раз бачыць. Так, глядзім на мапу, куды нам тут. Так, зразумела, то бок да наступным скажавання налева. Ага. На ронде. Трэцім з'яздам. Гэта ў Евротрак сімулятары. А тут нават і ронды нідзе не было.
Не, Ні одного чого? разу. На кожнай гэтай самай станцыі па загатоўкі бравення там Ну да. ронда Ну так, ну так. паўнавартасная. А што тут аляпае заўсёды? Гэта бэлькі ў мяне ў прычэпе, так блям-блям-блям. Конечно, да. Зразумела, Рэалізм. А калі ты загрузіш блокі ці гэтыя якіх цэглу ёсць, там будзе звук, нібыта вось цэгла там вошкаецца. Ага. Тут все продумано. Симулятор. Симулятор. Так, чекай. Тут яшчэ некая таска. Bridge the gap. Во, да. Гэта ўсё, гэта нам усё трэба. А ёб твою, чакай, а як? Гэта мне ў горы зараз трэба ехаць, я ж там не праеду з гэтым прычэпам. Не, не трэба. Не Просто ехаць трэба едь прямо. налево едь, і ўсё, ты ўсё праедзеш. Налево там будзе аб'язная такая невялічка. Усё атрымаецца. Тут яшчэ сколько? Бляха, 4 мосты, пиздец. Так, едем далей. Я ж, дарэчы, на выходных зноўку адкрываў мапу, калі што ў Еўротрак сімулятары. І так нармалёва атрымалася. Даволі хутка адкрыў Данію, усю Фінляндыю закрыў. Фінляндія адно, ну, Данія там невялічка. Данія, да, зусім невялічка, да. А вось Фінляндія трохі паябаўся, інакш не скажу. Ну, Фінляндія спецыфічна. Там, дзякуй Богу, ведаеш? Ну. Дзякуй Богу, было вельмі добра тое, што ў Фінляндыі гэтыя там развязкі, калі адкрываеш іх, то некаторыя з іх яны адкрываюцца больш вялікімі такімі кавалкамі. Вось гэта было вельмі добра. У параўнанні з Германіяй, там, дзе едзеш, і кожны кавалачак такі маленечкі становіцца жоўтым. Я сабе ўяўляю, колькі пакутаў будзе, калі я буду Германію гэта адкрываць. Гэта будзе нешта з нечым. Так, мне ехаць па гэтай дарозе прама, ці... Едь по гэтай дарозе, другое скрыжаванне налево. Налево у нас Митфильд Дамбу? Не. Открывай контракты, шукай Dyson Дизель. Контракты Dyson Дизель. Гэта будзе дзе? А, вось яно. Пошук нафты. Угу. Активуй. Out with the old? Не, гэта не тое. Там один доступный на Dyson Дизель. Не, 3. Один. Активовать можешь один. А, ну калі так, то магчыма. Drilling equipment. І где яго браць? Exactly. Усё зразумела. Гэта мне трэба на склад ехаць. Так? Першае скрыжаванне налево. Чаму? Нет, на склад яго трэба даставляць, а табе на другім скрыжаванні, вось ты будзеш ехаць зараз, і тебе налево. На другім, а не на першым? Не. На першым там толькі направа ў горы, а цябе на другім налево. Прыглядзісь да мапы. Ну, гляжу на мапу акурат. Зараз першае скрыжаванне направа і ў горы, другое скрыжаванне налево. Вось гэта і сюды. Так? Ты на стрыме бачыш, ці не? Не, раней. Вось тут. Не тое, што ў дамбы. Вось тут, да. Все, зразумеў.
Так, у суботу було плюс 36. У гэтую суботу було плюс 36. Гэта дзе? У нас, калі што, ўжо нармалізавалася, то бок у Літве і Польшчы. Ну, у мяне дакладна так Да, 22. нормализовалось. Дождь, бля, иди другие сутки. Гэта цябе, гэта у вас такі лёс. А у мяне ў Польшчы нармалёва. 22, дажджу няма, карацей, Не усё добра. поспрачаешься. Гэта я без абраза, гэта я для жарту, конечно. Ну, this is life, да. Ну. Але сапраўды ўжо, бляха, такой спякоты няма. Апошні раз, калі гэта было тыдзень таму, магчыма, можа больш нават. Што было горача там тыпу 29-30. Да, скура со сраки злазила. Дарэчы, у мяне сапраўды. Ось і ты... Чакай, куды ты мяне завёў? Тут няма нічога, тут мосту няма. Мосту нема? Ну, Зусим. ну тут... Ну я ж не працягну сябе праз дрэва гэтае. Яны ж Бля, згнівшыя. а что тут за контракт по мосту? Тут tough negotiations. Хутчэй за ўсё. Да? Трэба вяртацца, шукаць іншае нешта. Не-не-не-не-не-не, нічога не трэба. Дык я пусты, я нават не узнаўлю гэты мост. Да, ты не узнавіш, все так ёсць. Ну зараз мы штосьці зробім. Саут Бридж таксама яшчэ можна Так, аднавіць. крыху супакойся. чакаць? Зараз мы штось. Ты ўжо цягнеш, які крачэм за сабой бачу. Можеш проехаць крыху назад, здай назад і налево павярні, там будзе цыстэрна з палівам, падзаправішся. Вось, ага, на тэрыторыі гэтай. Угу. Мы зараз, блядь. А я тут зараз, я тебе тут зараз накірую. Я тут, блін, уже сел у свой этот. Ну, у твой, шчыра кажучы, але для мяне вельмі такі адзін з моих найулюбленейшых тракаў International HX 520. Я уже, бляха. Я на шляху, я зараз. Уже вось-вось. Уже Так. вось-вось, да. Цыстэрну заправишь. Ну все, заправляйся за яе крыху. Вот. Что у нас? Нет, это не то. 2000 літраў. Ну да. Можешь нават сіні прычэп поставіць каля мосту, так? Вось гэту цыстэрну таксама падцянуць бліжэй да моста. Ну, каб там быў праезд паміж імі, але каб яны там дзесьці стаялі, таму што, ну там 3 адзінкі гэтых дрылінг эквіпмента трэба вазіць. Буровых обладанняў. Абсталяванняў. Буровое абсталяванне. Таму ездзіць будзе трэба, ну, раза 3, і каб у цябе было з чаго, ну, рабіць дезаправку. Ну, хорошо. Не хвалюйся. ВРВ не бросил пить, ВРВ не бросил смолить, и тебе ВРВ не покине. А ты калісьці думаў, навошта ў беларускай мове столькі гэтых аналагаў аднаго і таго ж дзеяслова: паліць, смаліць, курыць і так далей. Что такое навучальный план
Звичайний тютун. Я трошки не зрозумів, об чим це. Ну, типа... Пресованою Марію Івановну називають інокаліплан. Эу, Что такое? гульня, отпусти. Блядь. А яшчэ было б круто, калі б свет, ось ведаеш, там, белый день, раніца. Раниться хочется? Конечно. Звісно. Ну, вот же расплюшься, то залил опять. Да, это мы. Это мы. Это мы. Так, я так разумею, мне тебе чекать треба. Коли что-то стерно уже на месте, я на месте. Стас и все остальные так само на месте. Заебись. Да, Вон. я знайшов його, да, що зараз будем. Что ты знайшов? У Темра не мог знайти, а зараз знайшов? Угу. І знову сідає ноч. Так, ты там зараз Так. нечто тягнешь, а мне треба взять Конечно. синий мой причеп, каб Да, обсталювання да. гэтым. Да, бери. Exactly його тобі і треба взяти. Все-таки задумувалася. Тихо. Ох. Терпець тебе шліфує. Ну все, я готов, чекаем только на тебя. Да, ось зараз і я ти. тут з говна вийду, все, да, 8. На що ти там гудиш? Это О, ми. я ніби Так. тягнік ніякий. То-то. Ну да. Ну так прикинь, вот это херові на 4 ракети возить, блядь, ПВО. Конечно, як тягнік. Що, American Engineering Construction, що готово, гэта ми. Потім наліво їдь. Узнавляється, а так само, там мост потрібен. Ти ж так збираєшся чи ні? Ну, щось і збираюсь, да. Чи не? Хочеш об'їхати Березу з правого боку? А, як завжди. Коли, ну, ведеш, коли там на Івацевича їдеш, там можна об'їхати Березу. З правого боку. Правого боку. Ладно. По, Не, по я- Олімпійці. Я только... Я только там на юге такую дорогу веду. Скаче ён. Спокойся. Гэта была высокаінтэлектуальная Гэта быў высокаінтэлектуальны беларускі жарт. Стопем. Так, колькі у мяне? А, ён только один улезе, так? Ага. Разобрали буровую. Не, там яшчэ на 3 штукі павінна быць. Ну, я- не, 2 яшчэ. Не, ну одну мы разобрали, то бок мне її треба 200 зараз куди? Ну, ты уключи контракт на Dyson Дизеле. Я що, виключу Тебе там його? нас... Ну, переключився, мабуть. Ні, на склад. нормальово все. Так, на склад треба вести. Сліді, да. Ну, головне, каб ён быў актыўны, ты за ім слідкаваў, і все. Угу.
Так, гэта мне трэба назад паварочваць. Вось сюды. Вось так. А ці Тыц, праеду тыц, я тыц. тут? Рытарычнае пытанне. Ты ж кажаш сам, што трэба за ўсё чапляцца. Сюды, Не. туды, наадварот, у паварот. Ага. Слухай, ведаеш што? Я Што? пазаўчора, я не ведаю, чаму я ўчора не ўзгадваў, а пазаўчора сядзеў, вячэраў. А што ўчора быў панядзелак? Учора быў панядзелак. Вось, і што? Бля, куды ты лезеш? Што за машына? Што я хачу сказаць? Карацей, у нядзелю сядзеў вячэраў, і тут мне Netflix дасылае, мол, я ведаю, што табе спадабаецца 100%. Я такі, канешне, бля, ты ёбаная нейрасетка, будзеш ведаць, што чалавеку будзе падабацца там і то і сёе. І ён піша, вось табе Аксель Ф, ну, памятаеш, так? Паліцейскі з Беверлі-Хілз. Вось, тыпу, новая часціна, я, бля, няўжо ж, чарговы сіквел, як гэта ўсё заенчыла, мягка кажучы. Ніколі такога не было. Не было, так, ну, проста, вось гэты год ён ніколі вось сіквела не бачыў у гэтым годзе. Ну, думаю, бляха, ну, ўсё роўна трэба ж неяк бавіць гэты час увечары. Куды я заехаў? Ці гэта прычэп мяне так? Так. Поехали вось так. Это я з прычэпам уже не могу пад'ехаць проста. Давай. Да. Всё-таки задумывалася. Карацей, і слухай, паглядзеў гэты Аксель Ф. Ахуенны фільм. Просто. Насколько я памятаю, Аксель Ф гэта мелодія. Тын-тын-тын-тын-тын-тын, вот ось тут. Ну так, але Ось ж гэта. Аксель Фоулі, гэта ж так звалі паліцейскага з Беверлі-Хілз. Чаго сабе? Ну, Якая культурная адсылачка тут захавана. ну, гэта ж з першай часціны гэтае было, а потым ужо з'явіўся гэты жаба з гэтым трэкам. Давай, грыбы, блядь. Ну, бля. Вось, карацей, калі табе будзе няма чым займацца, раю табе паглядзець, сапраўды добрае кіно. Без усялякага напружвання, карацей, 1,5 гадзіны вечара не пашкадаваў. Калі мне будзе няма чым заняцца, я буду глядзець на свой банкаўскі счёт, куды яшчэ рахунак, куды не прыйшла запэха новая, і уключу гэту песню, плач і глядзі. Не, ну гэта ж дэматыватар. На што табе? Ты ж у чацвер толькі пачнеш сваё новае месца неяк. Да, яшчэ, каб я лепш стараўся працаваць, бля. Дзеля гэтага дэматывацыя не патрэбна. Задумана. О, я зараз праехаў праз гэта балота на этом інтэрнэшнале без ніхера, без поўнага прывада, без Стаміўся, дыферэнцыялаў, на лысых шын, колах. Але я змог. Заўсёды прыемна, калі ты змог, Ну, праўда? Він Дызель змог, я змагу. І дзяўчынке падабаецца, да? Дзяўчынам падабаецца, так. Ну, давай, машинка, давай, Сонейка. Кефтеме. Малайчына. Я побудаваў. Ну што, мы тут выграбім ці не? Конечно, выграбіш. Хуй там валяўся, не. Чапляцца Да. трэба. Ну, гэта маласць на ўвазе.
Ой. Ой, якая брудная. Ведаеш, чого тут не хапае? Гэта керхера, які маецца ў фармінг-сімулятары. Калі ты напрацуешся, каб памыць тэхніку, такі асаблівы досвед, калі ты вось так нарабіўся во гэтага. Так. А потым бярэш і мыеш пасля працы гэту тэхніку. Ай, прыгажосць проста. Да, гэта, канешне, топ. Так, куды мне далей тут трэба цягнуцца? Дзе там наступная вышка гэтая? Не, так там 2 адзінкі на той вышке можаш забраць і яшчэ одну адзінку на другой. У сэнсе, з адной і той жа кропкі можна цягаць некалькі? Не. Не. Усё. Піпец? Вось наступная гэта там, дзе ты зараз мост будаваў. Да, я пабудаваў, дарэчы. Крынж які? Што адбываецца? А мне падаецца лепей праехаць левым бокам, правда? Праз гэту пілараму. Ты заедзь на магазин прычэпаў, там стаіць малая цыстэрна і падкінь сабе то паліва. І так, праз пілараму. Ок. Раз, палівную і потом на пілараму. Ок, едь, да. Exactly. А пакуль пляха з паляўнічым і яго машыны разбяруся. Ляна, якую ж застаўку новую зрабіў пад Red Dead Redemption? Там Артурка такі прыгожы просто. Даже со спины, але. Даже со спины. Якая прыгожая спина у Артурки, да? Ну там нормас, там його лук, карабін. Сякера. Тут малая цистерна, я так разумею, нейкая. Да, ну там один хер ты з яе штось атрымаеш, там павінна быць аж літраў 200-300. Ну мінімум 500. Ну вот, там 900 літраў, яна поўная. 350 літраў, калі што. І яна уже 249 мае. Да? Засталося... Тьфу, блядь, я не туды гляжу, ёлуп. 900, правда. Everything calculated. Ты кого собрался? Майстер, не наябешь. Намаклявать. Я специалист финансового надгляду, бля. Я ведаю, что там повинно быть 900 литров. Блядь, я пиздец, конечно. І як вийсти з гэтага? Бобр і пердолів? Куди я улез? Ці подрови, бляха. Тягніся, там все повинно триматися. У тебе хоть у машины там и полный привод, и блокировка дифференциалов. Я не здивлюся, коли... Да, весь час. И шины специально как по говну ездить. Говняная, короче. Да, не без этого. Так что там все. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, добре едуть? Не. Где тут? Так, да, налево. 10-10. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не туди, не туди. Так, я сподіваюся, задом я потім виїду. Давай-ка сюди свою таску. Отзывайся. Халера, бляха, хто тут вирішив собі будувати нейку хатину? Де ще таку великую? А чим я не думали гэтыя люди?
Ну, это так толькі на першы погляд падаецца, што нейкая безглуздзіца. На самай справе все так і ёсць. Блін, у мяне пад адным з апошніх відосаў хтосьці пакінуў каментары, такі, бля, я ўчора паглядзеў, адпавёў на яго, але я доўга так праараў, типа. У трэцяй часціне казалось, што дач нясе херню, а потым оказалось, что не казалось. Так, добре, ми на лісапілці, але мені тут нічого не треба, правда? Тут я бачу ще один причеп, тобто повсюди ті причепи розкидані. Да. Так, тут треба направо. Треба будзе сократіць пад канец эпізоду гэту колькасць прычэпаў. Направо ён едзе, да. Блін, трымлёцца мне трэба ехаць і трэці гэты будаваць мост, каб ты мог забраць трэцюю адзінку вось гэтага Так. палявання. Іначе не змогу доехаць. Зараз я поеду вырашаць гэта пытанне. Давай. Ти яшчэ не вырашыў яго? Як гэта? В сэнсе? Ну, трэці. Ну, трэці, я про Другі трэці. мост будованы. Так. О, Так, стой, дай мне проехать. даець на здоровье. Дякую. Разминулись. Ты на интернешнале, блядь, без просто... Вот чему я отбираю гэтую машину, потому что, вот бачишь, просто без нихера. Вот самое днище просто по комплектации. И я тут такой, перший мост, другий мост, зараз третій мост, там туди-сюди. А апгрейди на його будуть чи ні? Конечно будуть, я навіть з левелами відчиняються, там хоча за все то вже Нечто мається. Можуть щось поставити, ну, стопудово нечто там буде маться. Добре, так. поглядим. Ой. Поширення бізнесу, да. Фу. Скажи мне, американец, в чем сила? У ватах. У сенсі у ватах. Ну, силы вымирают. Там мод. Мод. Джеймс Ватт отповел. Я ніяк не зв'язав це з електричністю, ніяк. Ну, да, так, ні, ну навіть не електрична сила, ну, там... Я розумію, навіть... Про всяке кажуть, там може мод у ватах. У руховиках навіть зараз... Да. Гэта такі, знаєш, прикол, типу, ось, як збентежить росіянина. Російці, ну. Чоловіка узкої культури. Всім широким назло. Так. Потім про справа, лево, як тут доїхати лепше. Хотя, ну, мне подается, про той лесосеку так само ж можна проехати, правда? Да. Только будь осторожным ко мне перекулиться, потому что, ну, ты ж памятаешь, что у тебя груз стал повыше, и он мает свою вагу, и он змешает тебе центр важкости. Центр ваги. Ой, так, я пойду на перепиночек. Треба сбросить, а то мне тут поднакопилось за раницу. Я скинул 2 килограмма. Не благо тренировался. Ой, давайте гни.
Потихеньку, полегенько. Зараз уже довеземо. Так, коли там було мені направо, то бок зараз буде наліво, отрабується. Ось сюди. Угу. Так, и далее по мостках. Потом там недзе надо, треба будет направо поворачивать. Треба будет мостки проехать, поглядеть по мапе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, чіпляйся. Ух. Я трохи хвилювався, коли що. Так, тут треба ось сюди. Так, сюди я поїхав, чи ні? Сюди, так. І тепер ось сюди, праз гэтыя балаты. Так, спадзяюся, толькі всі гэтыя слупы, усе астатнія мяне выратуюць. Так, так. Давай. Угу. Один момент пройшов, давай другий. Ух, Все, легче стало? Дихать лепей? да. Я покакаль. Подробязності не треба було. Ну, давай, ще. У меня есть любимый мем. Там такая некая круглая херовинка зеленая. Ну, просто таки видишь, там персонаж с глазами, вот там носом, ротом и руками. Але с такими сумными глазами, тремя несколько таких круглых кавалочков, да. И, ну, в разных вариациях там пишут, або я сделал, або я покакаль. Ну, такое вот некая детская херня, бля, як я заержу кожный раз. У меня одна еще сябр таки каже, блин, треба переустановить драйверы. Я такой, переустанавливай. Что, тебе мешаю, что ли? И он такой, ну, я поспробую. Я ніколи не робив, я говорю, ну, нормально, то все повинно отрыматься, типа, ну, норм. По итогу, он переустанавливает драйверы первый раз. Хуяк, звук отвалился на зусим. Другий раз. С компьютера есть, а в навушниках нема. Я ему скидываю эту картинку, типа, бля, я сделал. Переустановил драйверы. Я розумію, я колись так само нормальово так проєбався з гуковими драйверами. Нейкая була білд вінди, занадто вже рипаний. Короче, займався сексом доволі довго. Я не пам'ятаю, максимум я просто переусталював її. Так я зніс ту версію і скачав ніяку іншу. Не, ну там за третій спробою так само все отрималося. Угу. Але все ж таки. Я ще пам'ятаю, у мене колись був доволі рідкий ноутбук, який виглядав як планшет.
магчыма, ведаеш такія ноўты. Ад Fujitsu ён быў. От якіх можна было зняць гэтыя самыя экран і... Не. То бок сапраўды ён выглядаў як таблет, умоўна, але быў па сутнасці ноутбукам, то бок усё абсталяванне ўнутры ў яго было ноутбучнае. І нават стаяла Windows XP, своеасаблівае пад пяро, пад... Тачскрын. Не, тачскрына не было яшчэ тады. Это быў сапраўды даволі дрэўні ноут, то бок там толькі гэтым ручкай можна было спецыфічна карыстаць стілусам, так, націскаць. Вось. І я памятаю, што вось там мне было некаторыя праблемы, асабліва калі ўжо з'явілася даўным-даўно 10-я вінда. Так, я туды еду ці не? Чакай. Так, туды. 10-я вінда ўжо, а гэтая паскуда яшчэ на XP працавала. Вось, і там трэба было пераўсталяваць, гэтыя гукавыя драйверы знайсці і так далей. Вось, памятаю, што ў майго калегі яго быў такі самы, у яго проста взляцеў гук, вось, і не мог ім нармалёва карыстацца, то я там таксама яму спрабаваў нешта направіць, але аказалася, што нешта там ужо па хардвэру адвалілася ў яго. І, карацей, я тыдзень займаўся сексам з гэтай прыладай і нічога не атрымалася. Проста ўшчэнт усё пайшло. Як кажуць, марна. Я нават ведаеш, што я пісаў у сваім дыплёме вось пра гэтую штуку, што чалавек, які набывае вось гэтую хай-тэкавую электроніку, ён юрыдычна вельмі дрэнна абаронены, у сэнсе таго, што не ведае сваіх правоў і не заўсёды можа, правільна данесці сітуацыю сваю да таго, хто вырабляе тэхніку. Як карыстальнік, ты разумееш, не абаронены ад эксперыментальных абсталяванняў, так? Пытанне не зусім пра эксперыментальнае абсталяванне, а пытанне больш пра тое, што вось такая вось нейкая памылка у digital, да, software, яна можа выклікаць hardware malfunction і distraction, да? Але ты калі пачынаеш спрачацца з кампаніяй-вырабніком, яны заўсёды могуць на сваё там user agreement саслацца, сказаць, типа, не, мы ніхера вам не павінны, ідзіце нахер, і ўсё роўно, што гэта, мы накасячылі. Тыпу, гэта вы ведалі, што купляеце, гэта вашы рызыкі таксама. Да. І вось я пра гэту тэмку пісаў, што, типа, як бы, крыху пара бы прывесці ў пачуццё рэчаіснасці вырабнікоў, таму што, так, не зусім гэта адэкватная сітуацыя, калі ты можаш над людзьмі ставіць будзе-які эксперымент, а калі ён ідзе па песімістычнаму сцэнару, вось ты такі зразу, гэта не мая праблема. Не толькі мая праблема, але і ваша. Максімум кампенсацыя, там $100, напрыклад, як у Windows, ось у іх у user agreement максімальная кампенсацыя $100 або прайс на там ліцэнзію вінды. То есть, ні аб чым. Ты маеш у виду знижка нейкая, так? Не знижка. Тебе просто дадуць кампенсацыю, альбо $100, альбо павяртаюць поўную вартасць ліцэнзійнай копіі Windows. Да. Или там іншага софтвер-прадукта. Не, конечно, тут мне падаецца, ты правы, таму што звычайны карыстальнік, юзер, яму гэта як да луны вось гэтай тэхналогіі і гэтак далей. Я колькі відосаў па Ютубу бачыў, там дзе ось, хлопцы просто ютуберы, яны адкрываюць гэтыя юзер-агрыменты, і яны як там начинаюць жуці наганяць, да, і там, рэальна у людзей такое пачуццё, што тыпу, ім руку па локаць ужо ўсунулі, ось гэтыя распрацоўнікі, а фішка ў тым, што гэта, трэба на самай справе ісці ў мясцовыя органы і пісаць клеймы, там, жаліцца, зрабіце што-небудзь.
І гэта, шчыра кажучы, яно працуе. Таму што вось як у Steam з'явілася сістэма па вяртанню тавараў, гэта чыста чэл пайшоў у Аўстраліі, напісаў скаргу напісаў, і аўстралійская Consumer і антыманапольная камісія, яны просто ўсіх, они ўсіх вышпілілі просто па поўнай. Ну і пасля толькі гэтага з'явіўся гэта 2-тыднёвы тэрмін на зварот? Ну, 2-тыднёвы, 2 тыдні, 2 гадзіны. Вось толькі пасля гэтага ён з'явіўся. І для ўсіх адразу. Таму што, як бы быў зроблены прэцэдэнт, што вось так можна, шпіліць кампанію. Вось па гэтай тэматыкі. Уже Steam, каб іх везде, паўсюль не пачалі там дзёргаць па іскам, яны вось для ўсіх зрабілі. Гэта міжнародная практыка, міжнароднага права. Да, я зараз чакаю, што будзе ў іх па вырашэнню трыбунала. Там вышэйшы трыбунал ва Францыі, яны таксама... Ось у Францыі народ што зрабіў? Яны, карацей, аб'ядналіся, там ёсць, там у іх куча гэтых всякіх там наследкаў духу камунізмаў, і там у іх аб'яднанне кансюмераў, так? Спажыўцоў. Яны, карацей, вось аб'яднались геймеры ў гэтую тэму, падключылись, і яны напісалі у вось гэты трыбунал де Гранд Інстанс де Пары, яны напісалі жалобу, і з тым яе паспяхова прайграў. Яны, пажаліліся, што Steam уводзіць людзей у, як гэта сказаць, заблытванне. Блытаюць карыстальніка, Так, тым, што яны пішуць, што не адбываецца працэсу набыцця, а гэта проста арэнда цифрового контента под видом набыцця. Вось, карацей, французікі нам там змагаюцца за нас у юрыдычнай сферы. Ствараюць прэцэдэнт, карацей. Да, яны ствараюць яшчэ адзін. Блін, вось я пра гэта дыплёмы пісаў, абодва. Там у адным паменьше, у першым там папрасцей было, а ў другім я ўжо там, я там разышоўся на... пусціў, макнуў пяро, пусціў вольную строку, я там, пашоў. Нават распісаў, як можна грошы праз гэтыя цифровыя прадукты адмываць. Як узяткі даваць, там гэта ўсё, там сидзелі палова камісіі, я ім паказваю, што вось, глядзіце, там можна прадметамі з вартасцю па 5-6 тысяч $, там 2-3 прадаў, опа, у цябе там 20 тысяч $. На рахунку, bribery адбыўся, там все хабар. Там сядзяць, хабар, там людзі сядзяць такія, вытарашыўшы вочы, вокі па пятаку. Нешта даведаліся новае, бач, навучылі. Карацей, вось мне было чым добра, што ў мяне што ў першым універсітэце, што ў другім навучны навуковы кіраўнік, що там гэта былі чэлы такія практыкуючыя юрысты, яны такія, ты што там сам здольны напісаць? Так, ўсё, штосьці ад нас трэба тэму сагласаваць, сагласоўваем, давай, все. Помахали ручкой, там шчасця, удачи, поспехаў. Все. Вось мне гэта просто вельмі падабаецца, тому што, я раблю тое, што я хачу, я раблю гэта, вось, да, на сваё разуменне, да, там могуць быць памылкі, але калі што, я заўсёды могу сказаць, гэта моя асабістая даследавальніцкая праца, і, я яе не купіў, не налізаў і не падарылі, а сам зрабіў. Так што вось я такі... Ёсць чым мне было вельмі комфортно. Да. Было чётко. Так, слухай, з этого месца прыйдзецца 2 разы весці, я так разумею? Не, там ж апошні ўжо засталося. Так.
А просто зараз не было анімацыі, калі рабіў загрузку, што типу ён там нешта разбіраецца і так далей, то бок усё просто загрузілася і ўсё на гэта. Ну, загрузилось и загрузилось. Да. А ты откуль везешь? З ближнего или з дальнего? З дальняга. Ну З там, дзе самого ти був. Ну, дальнього. там, дзе Ну, ти був. ладно. Блін, ти бачиш, куди я заїхав? Ні, Як ні. в Інтернешнлі. Покуль тут сам бошкаюся. Я Чекай, де піпець ти? видав. А, ти вже Ну. знік, там, де був. Ну, я на гэтай самий, на магазин причепив. Ну. Ну, крама. Склеп крама. У чим адрозненне? Чого? Склеп ад крама. Ні у чим. Склеп у Польщі. Не, ну склеп так само у Беларусі називали склеп. Все, адрознення. Все адрозненне. Давай. Так, тільки не перекулися, молю. Мені одночі було таке прикольна інтеракція, там чел запитував, типу, ну от чому поляки там пишуть, що ну, склад гэта магазин, так ж ніхто ж ніколи так не казав. Я такой думаю, ну ты, конечно, ёлоб, ты б открыл свою русскую литературу и почитал бы крыху там того ж самого там, Пушкина ці Толстого. Потому что ось подчас, калі было у моде haute couture français и ось гэта ўсё, ось именно магазинами и назывались склады. Типу, ну, гэта типовое там прыканцы там 17, 18, 19 стагоддзя вось так гэта ну называлася. Типу, ну палякі просто юзаюць слова, якое хутчэй за ўсё там прыйшло там з нейкім французскай адукацыяй, гэта ўсё, а вы тут бляха. Ім цяжка зараз, гэтым расейцам цяжка, бо у іх цэлы верхал у гэтых галовах. Ім весь час цяжка, не могуць замест таго, каб сесці разабрацца. Вось ведаеш, мне вельмі падабаецца гэта карцінка, мемчик, дыялог двух классиков. Там Пушкин таки, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И Шевченко с другого боку, якби ви вчились ви як треба, то і було б вас все гаразд. Я такой, бля, ось. Ну тут бачиш, усе ж таки, я ось апошні гады больш гэтым цікаўлюся, і нават больш матэрыялаў з'яўляецца аб тым, як усё праходзіла на тэрыторыі Расіі той самай. Ну іх, бляха, гэтая дзяржава, ну тут просто пиздец, няма слова. Ось пачынаючы ўжо з... Хто там быў пасля Петра, прабач? Я ўжо забыўся. Хто там толькі не быў? Там баба была гэтая, ось дурная, насамрэч. Анна Яновна. Якая немка, па факце немка, а тыпу там вялікая нейкая імператрыца. Кацярына, наверное. Да. Вось гэта. Адхальцербская. Вось мне падаецца, з яе пачалося такі верхал, блядь, неверагодны. Такі бардак просто, ну. Открыли склад, хуя себе. Ой, блядь. Потягнуўся. Таміўся. Салодзенька. Не, ну просто, калі вось колькі мы выконваем гэтую задачу, уже напэўна гадзіну. Да. Я вось просто в одной пазіцыі ўвесь час. Адчыняй Dyson дызель зноўку. Адчыняем Dyson. Dyson ёсць. Out? Нет, не out. Harbor Delivery. Harbor Delivery. Accept. Так, ну все, загружай. Дриллинг, з того ж, ось, бачиш? Загружай, отсюль уже, загружай. Или стоп? Не отсюль, abandon drilling site, все там же, я ж кажу, не зникла. Не-не-не, проедь вперед, то тебе уже открылся новый склад. Ага, бачу. Там, где ты стоишь. Ось проедь и загрузи, и все, и поехал. Все, зрозумел.
Это ведаеш, блін, був такий жарт прикольний, типа, там поні і великий конь. І там на великому коні написано «Зрозуміло», а на поні маю. Так, а чаму яно не ўкінулася мне ў прычэп? Чому я ти доїхав до гэтага самого? Ну я на Ну, складзе. ти, блядь, склад проїхав. Я на складзе, мне ён типа прапануе, што типа ён знікне. Тоже нікне. Зона гэтая, дзе я магу закінуцца. Яно знікла. Мне застаўся толькі вось гэтае абсталяванне ў кантэйнеры. Яно зараз паказвае, што яго можна падняць, але як яго падняць, не разумею. Ну, блин, тады есть на дальняк, там загружай, потому что... Там, дзе я і загружаўся, правильно? Да, потому что Всё. это будет без сенсов. Крана Ну, цягнуць і гэтак далей. А ведаешь что? Стой, заедь на магазин причепов. На магазин причепов заедь. А дзе ён? Па левым тебе. баку? Угу. Да, заедь. А на Мы зробимо мы зробимо адміністративну функцію просто. Я продам свой причеп, ты подчепишь свой и со своим поедешь. Буде минутка адміністративного уладкування. Ну едь, что ты? Ой, гэтая лужина уже разъезжена, карацей. Да, там с кожным проездом мне становится все горше. Ти гуляв коли-небудь у Транспорт Фівер? А, не, ніколи, перший раз Fever. чую. Ти Транспортна лихоманка лихоманка. Мгм. Бля. Обожаю гэтую гульню. Там можна влупіць, што ў цябе гарады будуць з Еўропкі. І ты калі на рускам языке гуляеш, там Бобруйск, Менск, там Гродно, можа быць, там. Мгм. Ну вот так вот мапа сгенерируется. Мне так пару раз попадалось, я такой сижу, такой, бля, Обтякаешь. кайф просто. Будую гэты самы, запускаю штадлер з Мінска ў Гродно. Тако просто, кайф. Пригожа. Так, Все, гэты прадаць? сядаю в International. Change track, International. Мой, готово. Пусти. Все. Судовно. О, то я зараз тут почекай секундочку. Лін очка. Нормас ти подвеску на машині захерачив? Ну трошечки, неправда. Нормас уже. Нормас. Въезжаю на меня. Я аккуратно ездил, коли что, я правы маю. Да, я ведаю, ти нават отшивку отримав за 10 доставок без гэтых самых без дамагу, да, все тут. 0 питань. Куди поехал? Рыбу ловить? Блять, я застрял. Стой. Проебался трошечки. Крышку проебал. Чекай. О, зачепился? Так, Да, мне подалось, я далеко был. Опа. Нормально сдернул. 9 з 10. Все, стой, я зараз під'їду, зачеплюся ти за чекай будеш. пришеп. Да. Ну, то на інтернешналі ти замудохаєшся його.
Вести. З ім вошкаться, ну. Ой, да. Зараз розвернусь криху. Все, ти можеш глушити International і ехать підбирати гэта буровое абсталяванне. Сталявання. А на чим? Ну зараз я дан тобі віддам і все. Що ти робиш, а? Все, я розпаркувався. Запаркував машинку. Так. Сюди, а я не гэта. Ладно, треба праз мапу гэта робити. Можеш праз мап, можеш просто під'їхати. Хай він стоїть там, все. А, Так, добре я їду чи ні? Да, добре. конечно. Лебзовщик. 10 з 10. Що? А чому він відчепився? То. Причеп. А чому я відчепився? А ну во що ти його відчепив? Ніхто його не відчепляв. Блять. Ой, твою мать, блядь. Как тебе черти так. драли. Ёбаный рот, ты крутить руля будешь в цене. На во що ти відчепився? Я не отшеплял. Я сел, поехал. Бажа, что я еду без этого, без причепа. Разумеешь? И все. Це ж бляха. Таємнича історія. Так, блин. Не-не-не. Я його хочу витягнути. Мені подається, Да, бо інакше, потягни. не хоче. Съебал. Едь давай. Чник отпусти. О, молодец. Мені подається, він просто стояв, розумієш, так раком ніяк. Ну і що це таке? Сильнее стояв. Ну він бачиш, він за низько зараз стоїть, я під'їхати під його не можу. Ну, тягни долей. Блять, на ровне місце, що за ёб твою налево мать? Бачиш, гульня зрозуміла, що ми зробимо контракт хутчей, чим у нас час скончиться, і така опа. Треба допомогти хлопцям. Да, треба, щоб було чим забити час. Охуєть, Соніка повернулась у Вільню, ура! Знов Соніка, круто. Ой, блядь. Ух, Недоречність. тебе. Ладно, витягни вже на нормальний ґрунт. Ну, треба, так. Ось сюди, де більш-менш ровно. Да. Можеш, в принципі, і так їхати. Так мені подобається. Ні, курва, ти лянь, він провалюється. Ти зацепишся чи Так ні? ти отштурхни його назад так, щоб ось стойки причепу були на узгорку односно тебе, а не ти його, бляха, поставив униз під углом на 45. Дик я ж спробую так зробити. Тут такого нема рельєфу. Вот. То все там есть. Ні, нема. Так. Ведаєш що? Треба знайти пляцовку. Блять, не перешкоджай. Едь, короче, едь на эту станцию погрузки не Бровеню, а на лесопилку. На лісопілку. Так, там же було гэта бетонна плита. Ні, там бетонна плита нам не треба. Не, ну как бы завести його на бетонну плиту, він тоді стане ровно.
Ну да, ці ось по так. узроўню. Да. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай, геймдизайн пошел, блядь. Куди ти, бляха, з'їжджаєш? Їдь нормальово. Ти ведав, во що я зараз уляпався. Я не ведаю. О, цікаво, на гэтым мостку я змогу його подчепити? Він же ж роўны. Верагоднасць ёсць. Или як кажа галоўны беларускі аналітик, верагоднасць не латарэйная. Блять, мне не падабаецца зусім. Што з ім такое? А што з ім такое? Ды ён просто стаіць на роўнай паверхні пад кутом такім нармалёвым уніз. Всё равно. Пакінь яго тут, едзь, там ёсць на гэтым самым іншы прычэп. На лесапілкі. Я его не брошу, потому что ён хороший. Можеш дацягнуць да лесапілкі. Ну. Но ён штосьці залагаў. Бай, тягни его. Сраку заносить. Давай. Давай. Трошки подрифтили. Мама, я в Беларусі. Еду на лянде. Погода, секс, катимся. И все. Так, а ў гэтым прычэпе нейкія бярвенні ляжыць. Распаковать. Unpack cargo, delete cargo. Все, причепил, unpack, repack, unpack, delete и поехал. Так, unpack, remove. Да. Добре. Хоць тут не налажалі. Можна ў гэта вырашыць пытанне. Так, кто тут правый бок? Як казаў Зенон Пазняк, трымайцесь правага баку. Що, адкуль гэта жарцік? Я нешта не зразумеў яго. Ну, типу, правый спектр палітычных поглядаў. Типа левая центристы и правая. Ага. Не, я туди не доеду. Подумал, передумал. Ты щось не туди їдеш. А мне подается туды, не? Ну, поспробуй. Блять, налево было треба, а не направо. Ты зараз можешь проехать прямо и там проехать, переехать, короче. Ну, не, лучше сдай крыху назад, развернись и есть нормально. Заедь и выйдите нормально. Ой, что ты, конечно, там, да, напридумлял.
Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Ух. Блядь. Раскалы, нормалёво. Полет нормальный. Ну. Ти би ведав, про що я зараз їду, каб добити себе ще одне поліпшення. Ну, нейкое болото. Тут іншого нема, мне подается. Ні, все наоборот. А про что? Про скалы ты Можеш едешь? поглядь, да, там, блядь, ляси, скали просто. ось. Ты что, на скауте негде ездишь? Да, Макдефенс. Що забувся? Тут ж нема скаутів. Не, скаути гэта для лохою. А ми тільки тяжі, тільки хард-рок. Тільки траки, мінімум 6х6. Мгм. Так, треба поставить себе эту метку. Где Да, поворот. ти, ну, користуйся. Бо інакше проеду знову. Да. Тут тебе... Ты отрымливаешь там хоть что-нибудь? Пока что не. Полепшение? Да, не? Мне что там было написано. Engageable is available for purchase. А, добре. Звичайно, коли ти нешта знаходиш з паляпшэнняў, яно мне нармалёва так паведамленне прылятае. Гэта ніяк не мінуць. Добре. Ой, нарешті вже доїхав. Бачиш, яку купу емоцій викликає гэта гульня. Ну, знянацку так напружувати сраку не заўсёды падабаецца. Асабліва, калі гэта просто нейкі баг прычэпу, тыпу ён там Да, я змяніў, ну, то бок гэта Не, ну- я разумею механіка гульні тут такая, што я Магчыма, але яна не павінна так працаваць. ну так. Ну, то бок Ну, калі я карацей. кідаю прычэп, ён ж павінен стаць нармалёва, а тут ён Да. упаў пазіцыі нейкай замер і ўсё. Да. Ну, все-таки треба разумець, маладая каманда распрацоўнікоў, інды-праект. Пару гадоў праекту ўсяго трэба Да, сама да, ж да. зніжку на гэта адкідваць. Блін, я паглядзеў Spintaris 2014 года. Даволі новы. Першая ігра, ось яка прысвечана вось гэтаму ўсяму движу з тракамі, Угу. у 2014 годзе выйшла. Ось што 10 гадоў. распрацоўшчыкі рабілі. Да, 10 год. Ой, так мне трэба, блін, спяшацца ўжо да цябе. Ладно, зараз я даеду, закіну паліва. Хаця... Што за халера? Чаму Ладно. я не могу закінуць? То. А нахер ты у... Ну, так, крыху увагі, сонечка. Що Куди тобі ти треба? грузиш? Почитай, ось просто почитай. На платформу нейкую, сюка. Да, а тепер переключись. Ай, там. ай, 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 ти О, розумний, як бля. я. Так, блядь. Ось ти хочеш за все
от ровно так же і на тим складі намутив. Ну, что ее накинуло на платформу, Да, а і не у на кузова. погрузочку, а не у кузов. Тому ми... Ну, бля, у дурной головы ногам спокою нема, ведаешь такое? Да. Exactly, так воно і працює. Так, адсюль мне куди треба з 200 гэта зараз? Эть, куди ти, На бляха, остров точно? Драмонт. У порт. Порт. Порт і торти. Ось так яно было. Порт, порт, порт. Где яно, собака, бляха? Где гэтая метка? Так, я поднял, тут не поднял. Это мне на выспу треба, так? Драмонт. Да, там Вертаться. переход, откуль мы приехали, откуль мы припхалися. Ти можеш паспрабаваць праз болото проехаць, але я табе не раю, едь все ж таки до скрыжавання вось на гэту дарогу, якая з правага боку ад цябе ідзе ўздоўж ўсёй багны. Я просто зараз на яе таксама пад'еду. Вось тая, што ніжэй, калі глядзець на мапу, якая закрытая вышка яшчэ маецца там, так, вежа гэтая. І каля яе дарога ідзе, вось па гэтай мне ехаць, ці не? Ага. Да. Да. Добра. Не хвилюйся, я зараз туди подскочу, нажму педальку в пол і буду каля тебе. Десять литров на хвилину. Ёб твою мать. Нормас, у меня 19 с половой, 20. Фух, поехали. А я яшчэ на свою машину нешта там крышу, што яна ў мяне 10 литров на 100 километров можа вывести. Вчора ачивку атрымаў у Civilization 5. Што за яна была? Культурная победа з дапамогай аўтакратыі. Халера сабе, нават такія. А ну там чакай, там жа пятая цывілізацыя цяжка перамагаць з арміяй, так? Не, чаго, норм. Ну, мне ніколі не ўдавалася. Вось даўным-даўно памятаю, мне было цікава. Вайсковую перамогу? Ну, мне было цікава з верай перамагчы, нейкая там эканамічная была перамога, памятаю. Да, блин, лягчайше. Просто робіш матч там 2 на 2, 1 на 1 і все. У античність просто захерачую. Доволі хутка, карацей. База. Ой, даволі высоко подиматися треба тут. Нормас. Тебе все тримається. Сколько у тебя расход палива? 12 покуль что. Ну, вот у меня вон 20 литров. 19,8, 20 литров стабильно выдаю. Ну, з гэтай нагоды на Mac Defense трэба ставіць некі модуль з палівам, тому што, бляха, ён не уедзе далёка. Один. За поворотом толькі і стане. Там, да. Паліво скончыцца. Воу, што за халера? Гэта як увогуле працуе, ты што? А ты адчапіў? Не, я ехаў, карацей, на нешта напароўся цягачом і просто прычэп такі хоба і адчапіўся. Ну, едь обратно, прычапляй. О, дзякуй Богу, не было задалёка. Маладзёжы прывітанне. А, ты пра малога, які тут ходзіць.
Ну. Цікавиться А, книжками. За спиною ходить, збирає книжки. Чуєш, щось ці каже там? Не, мучить. Такой, нечто под нос співає, нечто. І все. Ну, ще одно. Я доехал. Я доехал. Поехали отсюда. Переезжай. Переезжаем. Ой, а мне аккурат это, экран загрузки, он был с твоим пацификом. Да. Мы тебе придбали. Воу! Кто ты? Ось ти вчасно приїхав. По-перше, ти відчепив мені трейлер. По-друге, ти мені нанес шкоду ніяк. Гэта, а не Много? отчепил. 10 Нет, сколько. ты дабл чек. Неважно. Так, куди мені гэта тягнуть? Порт. Ёб твою мать. Что такое? Далеко. Что такое? Что такое, каже? Что такое? А що случилось? А що відбулося? Так, гэта не трэба вось на мостик. Так, праз гэты мост, сюды. То бок мне Ой, сюды доехать. ты штось напридумляв. Не? Конечно. Включи мне світло. Выключаем светло. Все. Сюда не. Мне треба праз Лох Стейшн проехать. Не, поехали. Не. Добре, тягнемся за тобою. Ты дерево повалив. Нічого, я так і задумувалася. Що далі, чого чекаєш? Я буду маршрут. Маршрут побудований. О, обмежування, 35 миль на годину. Угу. Не спішайся, коротше. Гляди так, не лети. Бо інакше. Мандат випишуть, будеш ти кайфовать. Да, випишуть мандати. Ти ведаєш, типу, приходить Крупська до Леніна і Ведаю. питає його, що ти пишеш? Мандати. Мандати. Сам такий. А я, видиш, довго-довго не ведав. У чим прикол гэтага анекдоту? Мабуть, ну, до годов так 13-15. Я от прикладно ось у гэтий час зрозумів. Сколько твоему годов? Молодшому 6. А чо він там ще? Ну, хочеться йому зараз так. Ось воно мечить, нечто під нос. Не, просто я як у 23 годи, як почав говорити, що, блядь, пиздец. Не заткнуть було? Мгм. Ну, бывает такое. Зрозумів, що моє. Намацав гэта свое. Да-да-да. Все. Ой, ёб твой, куди ти мене везеш? До пригод. Как бы тебе не атрофировалось почуття авантуризму. Подштовхнуть трошки, не? Да не, он пока что едет. Так, а я не еду? Чи я еду, трошки еду.
Нормальово, виїду. Нормас. Зараз у лівий бок чи куди? Направо. А зараз ми йдемо за блоком Конопатська. В сенсі. Не, те это якие там. Блин, Короткевич, Наталья Короткевич. Поворачиваем налево. Конопатська ж зафакапила все своє життя вже. Типу, до это був такий блякад. Ні, ну типу яна хоч виглядала. Ведаєш, хоча б там 1 годину в день виглядала. Я пам'ятаю, як я її Тихановський на інтерв'ю запросив. Ось це було просто топчик. Ой, Пам'ятаєш, так глядел це інтерв'ю чи ні? У 19-му чи 19-му році, так, у 19-му. мабуть, так. Бляха, він там просто її звичайною розмовою рознес. Ой, ты ведаешь, блядь, это ж перемагать Конопатскую, это вот, ну, у Сереги, видимо, было это самое, какой-то лаг по контент-плану. Махчимо, він же один Нікого зараз, нікого не було каляка порозмовляти цікавого, прийшлось дзвонити Конопатську. Ні, він тоді транслював цілий шерах відео про депутатів. Яны ж ось якось і у гэты раз, у 24-му году. Яны же йшли на нові сроки, гэтак далей, і він там Статкевича питався з його БСГ. Ось, і усіх остатніх, Лебедьку там інтерв'юював. І Конопатську так само запросив, а я наш, типу, усе життя ж позиціонувала себе як Опозиційний кандидат. Так, опозиційний кандидат. І там же з йою разом балотувалася, балотувалася інша кабета, ніяка, жанчина. І вона так само, типу, я опозиційна, там, і так далі. Я пам'ятаю, на виборах маєш? Перед виборами тоді. Короткевич. Не, чекай, не Короткевич, там жанчина була така, уже сталая. І він таки запитався, ось ви 5 років пробули депутатом, і типу, що поспіли зробити опозиційного такого, що варто узгадати. І вона така, типу, я допомогла чоловіку з документами по гаражу. І він, блядь, чекайте, це національний сход, це ж, блядь, парламент. Який гараж, блядь. Я так наржав просто разом з ним. Ось, і вона така, бля, за 5 років я на гараж чоловіку побудувати допомогла, ти розумієш? Ні, ось, ну, глядячи з сьогоднішнього пункту гледження, ось, ну, навіть нядрэнна провела каденцію. Ну, гэтая каденція у людей атрымалася яшчэ лепш, гэта факт. Гэтыя 5 гадоў, якія прайшлі, былі найлепшымі. Так што, ну, гараж, гледзячы на ўзровень беларускіх дэпутатаў, гэта яшчэ норм. Нормас. Зараз это толькі у рукі пляскаць, больш нічога не могуць. Ну, ім нічога не дазваляюць больш. Ой, былі ў мяне інсайдыкі, як у нас дэпутаты, што гэта сабе уяўляюць. Што такое дэпутацтва? В Беларусі там, конечно. У меня ёсць цікавыя інсайды, але пакуль усе сведкі сустрэчы гэтай жывы, таму лепш не распавядаць мне. Там, конечно, вось. Ну, шчыра кажучы, ніхто новага для сябе не адкрые, але ўсё ж таки лепш пакуль што не распавядаць. Каб не прыцягнулі, гэта факт. Да. Ось, цябе далей па шашы, а я поеду, зараблю тут. Не перакуліся. Да, блядь, минус 104 поинта на подвеску.
Я не жартую. Я розумію, просто смішно виглядає. Ну, конечно. Так, тільки нам є ще тут. О, Валендаться. я тобі движок знайшов. Дякую. Ось навіть на твой Пасифік новий этот великий. А мені цікаво, кольки, блін, за гэту доставку в порт дають? Там ж повинно бути нормальово. Амаль що на полову гэтага левела хопить. Так, куди ми тут приїхали? Порт. Порт И і торт И. О, знайомий причеп. Ти його тягав там по снігах, пам'ятаю. Була справа. Оу, нарешті. Що ти левела потримав? Так, 13-й. Щасливий левелап. Була. Что у нас далее? Прибираем хлам. У сенсі, давай ми заставимо вже гэтую справу на наступны тыдзень. Не, ну, Ты мне да. распавядзі толькі адное, каб вось гэтую всю справу скаардынаваць і гэтак далей. У цябе з чацвярга новая праца. Як там будзе ўсё у тебе? Гэта труп. Ну, віншуем яшчэ раз. Дякую. Вось, як у цябе ты там лічыш, прымаецца ўсё гэта падтрымлівацца? Першы тыдзень, мабыць, не, але хутчэй за ўсё, праца 3 дня офіс, 2 дня ў хаце, я буду у панядзелак і пятнічку з дома працаваць, так што можна перанесці гэта ўсё ці на пятнічку, ці на панядзелак. Добра. Ну тады будзем усё гэта з табой усталёўваць яшчэ на наступным тыдні. Конечно, Акурат з там панядзелку. да мовімся будучыні. Так, далей, як мы завершым бягучы стрым? Да, ўсё, ў прынцыпе, можна завершыць. У нас всё атрымалася цудоўна, Ты там даехаў, куды хацеў, ці не? Да, нават прычэп прадалі. Всё даехалі. Мы табе левел зрабілі. У нас всё атрымалася. Супер. Ну што, ў такім выпадку развітваемся за всю сёння? Да. Так слухай, мы за сёння колькі? Раз, три моста тут, 3 моста на гэтых балатах і 2 вялікіх кантракта зрабілі. Так што мы сьогодні, мы Да халеры зрабілі, калі што. Ну да. Спадзяюся, людзі гэта... І грашэй набралі, і ўсё. Ну, спадзяюся, людзі гэта ацэняць. Таму, як заўсёды, ставце падабайкі, падпісвайцеся на мой канал, падпісвайцеся і пераходзьце на канал ВРВ Gaming TV By. Скраці назву. Не. Крацей, на канал ВРВ. Там вы знойдзеце ўсё, што вам толькі заўгодна па гэтай гульні SnowRunner. Ты ж яшчэ будзеш набываць і наступны пас, правда? Які там будзе выходзіць калі-небудзь? Не, я уже ER-пас купіў, так што наступны сезон мне уже бескаштоўна. Ужо будзе, так што калі вы цікавіцеся SnowRunner'ам, гэта і ўсё маецца на канале ВРВ. Так, я дам крыху тлумачэнняў. Кастрычнікі выходзіць новы SnowRunner, новы сезон будзе. Ну, чакаем на гэты месяц. У жніўні будзе распачат новы сезон гэтага Expedition Mudrunner Game, будзе абновачка. Хутчэй за ўсё я ў яе пакатаю, сколькі мне хопіць цярпення. Ну і з 8 жніўня выходзіць на маім канале Yukon Канада. Так, Yukon пачынаецца. Это ў новых серыях, правильно? Правильно? Да. Вельмі добра. Яшчэ раз. Падпісвайцеся, падабаечкі, пішыце каменты, усё што заўгодна. І да пабачэння ўжо заўтра. Заўтра у нас будуць танкі, у мяне ёсць задумка, што мы там можам рабіць. Усё заўтра пабачыце. А на бягучы момант, дзякуем вялікі.
Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і да пабачэння. Пакуль. Всіх абнялі, прыпаднялі.